cyangombwa ni uko wowe uyiri imbere nk'uko yabigusezeranyije. Ntabwo ubukene ay'ingeso, ntabwo ubukene ay'ububwa, ntabwo ubukene ay'iyindi ngeso yindi. Oya, Imana ntabwo igeze mu bukene, nta nubwo wavutse mu gikene, mu muryango ukene, ariko Imana nishyira hejuru. Nubaha Imana, ukubahisha Imana, ukaba inyangamugayo, ugatungana mu bukene bwawe, Imana uyuta umuntu naho yaba ayigikiye. Imana izaguha ubutunzi bwa bundi yagusezeranyije buyibujwe mwijima. Imana izaguha umugisha, upfa kugenda w'inyangamugayo, wubaha Imana, wishakamishaho umutima, ibindi byose ubiyekeye Imana. Wubaha Imana, utegereze, wihanganiye umwe ubundi uyebe ibyiza by'Imana igiye kuguheza. Imana yo mwijuru iguha umugisha. Kuri uyu musozi Imana igutabaye, kuri uyu musozi Imana ikubagiye ibyibushye, kuri uyu musozi kuvaniye ibyakubiyabije, kuri uyu musozi Imana ikuvaniye ibyo byose bituma utayegera. Kuri uyu musozi Imana igukoreye ubukwe, kuri uyu musozi Imana ikoreye ibiyoyi wabuze. Nta biyoyi yuka, biyashoboka ko nta biyoyi yuka mu rugo rwawe. Imana ikuyemo ibiyoyi mu izina rya Yesu. N'ibiyoyi bude ni byiza, nabyo Imana yabyemeye, kandi mu biyoyi n'Imana yabigiyemo. Yatashe ubukwe bw'Ikana, igezeyo yatweyeya muteje kabiri cya Mayiko, nayo igezeho ibinyobwa byabashiyana. Yesu biyabacanga babuye uko babigenza. Yesu yayahaye nyina atiyeka nkoyeke, ajya kubwiye umuhungu ati hano ibintu byaducikanye. Ayaza akoresha ubundi buryo, biyambwiye ngo ubundi buryo. Ako kanya nawe yatweyeya, abayongera bayanywa bayanabisigaza. Niko biyimbwiye. Imana yeyukuyemo ibiyoyi, nta biyoyi yuka mu rugo rwawe, nta biyoyi uzi mu buyiyi bwawe, nta biyoyi ufite hagati mu nzu, nta biyoyi yuka, ntabwo yuka guseka. Imana igusetse mu izina rya Yesu. Imana iguha amahoro y'umutima, yaciye amahoro ava ku Mana, imugushikamishaho umutima. Imana izamuyinda aba amahoro masa. Niko nsomye muri Yesaya 26:3-4. Imana ikuyinde amahoro masa. Aciye amahoro y'Imana, aciye amahoro yavuze. Ntago amahoro atangwa n'ibintu, ntago amahoro atangwa n'abana, ntago amahoro atangwa n'uyubyayo, ntago amahoro atangwa n'amafaranga, ntago amahoro atangwa n'amashuri menshi, ntago amahoro atangwa no gusohoka cyane buri munsi ku gatanu ku munsi n'akayintu, ntago amahoro atangwa no kujya Dubai cyane. Oya, amahoro ava mu mutima w'Imana. Niyo atanga aciye amahoro, abashumba baciye amahoro, abantu bose misangiye baciye amahoro, ababuza amahoro muri Kristo Yesu nimwaciye amahoro, mudeme mwiseguye, musinziye kuko mufite amahoro na nyamahoro mutunze mu izina rya Yesu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Rero nshuti yanjye, uyu mwanya Imana yo mwijuru iguha umugisha, Imana yo mwijuru iguha umugisha. Ntiyangagize burya ijambo yimanutse rigasanga cya kindi Goodbye.